If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Kao što znamo, u Beogradu postoji veliki broj pasa koje ljudi odgajaju kao kućne ljubimce. Imati kućnog ljubimca uz ljubav takođe je i velika obaveza, kako u prostoru koji delimo sa psom, tako i na ulici. U poslednje vreme kao gorući problem javlja se izbegavanje naših sugrađana da pokupe izmet za svojim kućnim ljubimcima. Pored toga što ta ružna navika pokazuje nebrigu o čistoći ulica našeg grada, veoma je neprijatno za pešake koji tokom svakodnevnih šetnji moraju da paze kuda hodaju kako bi izbegli da ugaze u pseći izmet. Na taj način parkovi, trotoari, ulice postaju minsko polje za današnje pešake. Ideja. Kako bismo podržali vlasnike pasa da što lakše prevaziđu eventualnu nelagodnost prilikom uklanjanja izmeta za svojim ljubimcem, odlučili smo da sam postupak čišćenja učinimo atraktivnijim i prijatnijim, da ulepšamo sliku samog čina čišćenja. Sa idejom da se ljudi poistovete sa našim modelima koji samouvereno, bez trunke zaziranja čiste izmet za svojim ljubimcem, napravili smo atraktivnu seriju City Lightova, na kojima su mladi ljudi slikani od pozadi, tokom samog čina čišćenja za svojim psom. City Lightove smo postavili po ulicama koje smo procenili kao najugroženije. Paralelno sa našom akcijom, opština Stari grad je postavila neophodne kutije sa kesicama na označenim punktovima. Ova kampanja je izazvala mnoge pozitivne reakcije, kako od strane prolaznika, tako od strane domaćih medija. Izuzetno dobro medijski ispraćena, kampanja je ubrzo burno odjeknula i na svim relevantnim svetskim online magazinima i portalima. U kratkom vremenskom periodu priča o našim atraktivnim pozadinama ponosnih vlasnika koji čiste za svojim psom proširila se svetom kao primer izuzetno duhovitog, pametnog i neobičnog pristupa ovom rasprostranjenom i aktuelnom problemu.